So hey guys, welcome back to my new video. Tini video haino hailam sonarongo ano 1k subscribe khai romani bangoi jetonono hambai. Tini blog ke ang fitness khlaingani phaijak fitness center chini school mato agini school ang pai thanai oro tabuk fitness center khaijak naidi. Tino blog pa sangai tongni. So guys narok sabo tui banal ni naitong ani video no comment khai di. Olawo. So guys, tabuk ke ang klai tong nai di ayang saisung ke bukroi daily basau ni jare ang khlaingani phaijak daily basa phano ira phaijiyata dino 2 bar phaijagu inke rasta o morning bal roi thai pai asono kebo koni jare moja naiya ke yang ang tai waisa khlai tong na ditai sa jaga inke school ni student ok phai nai Andera ang dojak school ni student rok gu tini school tong phugo ken rok bolong no support khai di ano tebo loge roi tongi ngetabu getai ke saurang thangsinai nokbar sip phungni abahawa nangna nang haisi jetono yang tabuk tai saja thangse ita ge guys ang tabuk tai kisa angelo camera buai nai tabuk asuk drop ge ta ke cycle sap jangai hai roi tongo nai de ke bo phaiya asuk ko ha genorok ani main channel tipra thina youtube channel subscribe tai like comment and share kadi tai facebook ge tipra thinang no ge Instagram wo tipra sa thinang no bujuto no follow khai paina di asungno yang na ri sal buka sai phai kya school ni student ro phaite tong turuk sarai rok ke guys no ani 1k karumani video phaitong no bai kisa ani experience khainai ge tabuk ke ang school ni student bai nai di practice khai tong blog botong tholai jak blog no roi mani bai ki ke guys tini blog no ang iswon mutak sinai besi lai rudian tini blog ge guys no bai next blog ma lain nai jetono no ham bai